God of the living, we praise you when we honor you. Oh yeah. Yes. Mwagitio wako Ngai wa aria mari muoyo. He is the God of the living. Yes. Worship you. You know why it is said that God is the God of the living? Do you know the reason why? Because God is the God of the living. Yes. Yo mtu akakuuliza hivyo mjibu hivyo. Ngai wa aria me muoyo. Ngai wa aria me muoyo. Mwire ni tondu ni Ngai wa aria me muoyo. Me muoyo. Tondu kuria guthiagwo ri Biblia yugaga atiri ni ukiri-ini no anyita kugutiri undu ungimuranagia. There is no question, gutire kwirira, gutire kuhoya, gutire praise. There is nothing. Maundu maya twikaga guku thino mwena ucio gutire is another realm. Kugutiko maundu macio muthe aca kuu ni ukiri-ini na mwiko agitaukwo tene mundu akiuga ni ukiri-ini kuu gutihuragwo simu aca gutiriagwo nginya bia aca kuu gutiri uhoro wa 310 gutiri maundu ma muthemba ucio by the way. Riu ni kaigua Ngai no aria me muoyo tondu acio riu nio mena kirigiriro nacio nio maramubatara ona muno makiria ni undu wa kumarugagia thiini wa mitego ya o muthenya na kumambatia ngathi mwe nginya iria ingi every day kugitirwo kuhuranirwo kuhotanirwo. Maundu macio mothe ni maria me muoyo. The moment that the doctors will confirm declare you dead, Ngai ni agatiga utuika Ngai waku. Ni agatiga utuika Ngai waku. Athina be utuika Ngai waria watiga. Agathina be utuika Ngai waria me muoyo. Tondu that next life tukamubatara aca kiria ukamubatarira tu no ihinda riake ria iriukiro. Kou kungi ukiri-ini kou gutiri gutiuranagia ati marauga atia gutikoragwo na story icio aca. I think it is the book of Mhubiri ndio anasema hiyo mambo. Naiga maundu macio akiwa maundu macio werethu naigaga akaga kou kigucia ni kenda niga kugutire story kugutire kugoca tendakua ni ngagoca goca riu thaici goca thaici na wikare uria kwagiriire nigetha ihinda ria kinya riria rio ria gaturume gucoka ira watuika ati aria akuo ni makariukio ri ugakorwo uri among them.